video ke lepas ada nak tu. Dan tu Pulau Kamati ya kita mau bercik dalam hari ini kita oleh bahawa lul lagi yang hamba kemulia kopi mana mohon Nuri Nur Nabi yang termulia di jari tubuh Nuri Allah daripada lintu baru dan darah barunya, mungkin saja lintu kamu di bawahnya jauh tata daripada ilmu pengetahuan baik dunia maupun akhirat. Dan darah sibluh jatuh oleh kamu berada di batu di sini yang apabila lintu barunya sini berketetapan di payah lubunya. Jadi dihimbau aja